Četvrta tačka današnjeg dnevnog reda je prijedlog rješenja o imenovanju savjeta plana parcelacije zone uz magistralni put sekcija 1 sjever i sekcija 2 istok. Izvjestilac isti. Izvolite, gospođo Jović. Znači, pred nama je rješenje o imenovanju savjeta za izradu plana parcelacije zona uz magistralni put M15 Prijedor Kozarska Dubica sekcija 1 sjever i magistralni put Prijedor Banja Luka sekcija 2 istok. Pravni osnov za izradu prijedloga rješenja za imenovanje savjeta plana sadržan je u članu 33 Zakona o uređenju prostora i građenju i članu 18 Statuta opštine Prijedor. Kao što je već uobičajeno, Odeljenje za prostorno uređenje kao nosilac pripreme ovog planskog dokumenta predlaže članove savjeta iz reda stručnih lica. I u tom smislu predlažu se Ćopić Dragana, diplomirani inženjer arhitekture, Matanović Goran, diplomirani inženjer građevinarstva, Jeftić Aleksandar, diplomirani inženjer saobraćaja, Grbić Bojana, diplomirani inženjer tehnologije, Šarić Radan, geodetski tehničar i Aleksić Rade, diplomirani pravnik kao predstavnik službe za mjesne zajednice. Ostale članove, kako je to već uobičajeno, da u savjetu imenujemo i članove iz reda odbornika, će iznijeti predsjednik Komisije za izbor i imenovanje. Komisija za izbor i imenovanje, gospodin dr. Ivić Duško, izvolite. Hvala. Pozdravljam radno predsjedništvo, načelnika opštine, zamjenika načelnika, kolegice i kolege odbornike, poštovane goste i slušalce koji nas prate. Na osnovu člana 44, 45, 49 i 139 Poslovnika Skupštine opštine Prijedor, službeni glasnik opštine Prijedor broj 909, Komisija za izbor i imenovanje na sjednici održanoj dana 17.4.2012. godine razmatrala je prijedlog rješenja o imenovanju savjeta plana parcelacije zone uz magistralni put sekcija 1 sjever i sekcija 2 istok i donijela je zaključak. Pod 1. Podržava se prijedlog rješenja o imenovanju savjeta plana parcelacije zone uz magistralni put sekcije 1 sjever i sekcije 2 istok i predlaže Skupštine opštine da se u savjet iz reda odbornik imenuju Ivić Duško odbornik, Lukić Jovan odbornik i Ravoš Milorad odbornik. Pod 2. Ovaj zaključak stupa na snagu u danu donošenja. Hvala. Hvala, gospodine Iviću. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Gospodin Blažević Mesud. Ja sam samo ustao da kažem da mi nećemo promijeniti stav kad su u pitanju savjet, da ćemo biti protiv iz dva razloga, što nije nikad zastupljena nacionalna struktura, a druga što se ne uzmeju odbornice područja tog dijela gdje sekcije pripadaju. Uglavnom su to većinom ljudi sa drugih područja, ne znaju pravo zbivanje tamo i mjestovi su ljudi koji žive na tom dijelu. To su dva razloga od čega nećemo sve ove savjete prihvatiti i naš stav ostati čvrst i jasan. Hvala. Hvala, gospodin Blažević. Da li se još neko javlja za riječ? Pošto nema prijavljenih odbornika za diskusiju, zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Idemo na usvajanje rješenja o imenovanju savjeta za izradu plana parcelacije zona uz magistralni put M15 Prijedor Kozarska Dubica sekcija 1 sjever i magistralni put Prijedor Banja Luka sekcija 2 istok, ovako kako je pročitala gospođa Vera Jović, i dodao je članove komisije iz reda odbornika gospodin Duško Ivić. Pripremite se za glasanje. Glasajmo. Glasanje završeno. Konstatujem da je rješenje dobilo potrebnu većinu. 26 je glasalo za, 3 su bila protiv i 1 je bio uzdržan. Hvala.